بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. Mahuli mga katautay manghuran, sin kami hapag-aarama. Muna tumukbal ako sin pagsukur fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinyari kerihilan waktu magpatumtum muna paginhawa baransin kami. Mawut na maun kanyo kataan. Murah-murahan yung patumtum ini. Magmumpa at kabo muna angat na ingkataan tansin na karungog. Sarta hitukbal sinaku impak sarang sukur. Hanagtaabit nagpaaon sin pakarajaan ini. Bang man piatap-tap kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala hinang ini. Sarta sunuran iban kau kasinguran kamu sin mga sila syabab. Iwan pasing kaiwanan muslimin hasusungon masa demikian itukbal sin kami pagsarang syukur hakatantan timabu imatin mari bang man kamu iban sin kami hiya buuk sin Allah subhanahu wa ta'ala asulghana haadlaw qiyamah biasina sabot sin imsikaina imawdu itukbal sin kami amuna in fitnatus syubahat wa fitnatus syahawat. Tungod pakahalan sin fitna sin syahawat iban sin fitna syubahat. Yari kita ni hazaman amu in zaman nalibot kita niyo sin fitna. Jenis beberapa fitnah kimuddan pa muslimin labi awla syabab labi awla batabagu in fitnah landu in taud sa impuntukan niya amuna in dua fitnah ini hamahapon ini insyaallah subhanahu wa ta'ala takitakihun namu sarta hibaita in mga fitna ini iban mangbiya din yung pag-anib kaniya iban indasyon naman imano siya kuddanan siyang fitna ini iban mangbiya din yung pag-uwat siyang fitna ini murah-murahan puas yung pagnasihat ini pagpuasin kita nyo rin halukal ini hambuuk kita nyo rin mga jumlahan si mano siya nalippuas sarta nalagpas sa fitna na sabot yaon. Dahil mga rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala tungod barikato tanyo ipon niya biyaitaan niya kita niyo sin mga fitna labay ring ha Quran al-Karim sarta biyaitaan niya kita niyo wairoon niya kita niyo yawam tungod pakahalan sin fitna zumato inyan dahil mga hikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala ha ipon niya demikian puas sin pamaytay sin Tuhan Rabbul Alamin sin fitna demikian biyaitaan day sab kita ni sin pagprotect pagparihala hasupaya di kita ni kuddanan sin fitna yaun in Allah subhanahu wa ta'ala namayta haram sin suratul mulk ayat ikarwa alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala demikian ha ayat ha suratul anbiya ayat 35 wa nabluukum bisyarri wal khairi fitna wa ilayna turja'un. Intuhan na to Rabbul Alamin na may tay nagpapanjariin Allah subhanahu wa ta'ala hakabuhi iban hakamatay piyapanjari kita no sintuhan na to Rabbul Alamin in maksud
puasin pag-ibadat ayyukum ahsanu amala, bang hisiuray kaniyo in marayaw atawakan bang hisiuray kaniyo in magmarayaw hahinang niya in hinang kaunahan parayawon labay ring hapangagad ha kitab sin Tuhan hasunat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam serta tuminggi na ka-ikhlas hikarwa ayat lausin Allah subhanahu wa ta'ala bunal tuod tanda sunna mu'da kamu in labay in tatandasan doon nakabisyar labay rin hakangian hapangatod sin kita wal khair atawakan hakarayawan in kangian iwan sin karayawan biyayta yan sin Allah subhanahu wa ta'ala tungod pa kumuddan marikato fitna in yan fitna sarta piyatumtum kita haayat ka inay karoriyas sa namo in kita nyo katan ini magbalik na pa Allah subhanahu wa ta'ala hatungod sin fitna mga katatoy manguran sin kami pag-iman in Allah subhanahu wa ta'ala rihay ni haayat ini biyaytaan niya kita in katantan sin kumuddan marikato tungod pakahalan sin kabuhian ang tadunya in yan katan fitna in yan katan tatandasan in yan katan panisting katutan sin Allah subhanahu wa ta'ala day nga sabab yan day kato da kuman magda maghandle sin problema atawakan sin fitna yaon bang biyadiin pagpatudjuta maun pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala atawakan di tatay maun bang sa upama in kaunan kang iyan yan nakato in fitna in syubahat atawakan in fitna sin syubahat mataud siya biya sin mga asyir makapagsakuto imano siya karna si syubahat doon kaniya makapagkufur imano siya karna si syubahat doon kaniya damikyan tumuan pagkanifak impangatayan niya karna kasabab si syubahat damikyan makahinang sinhinang amuin bukon na haaturan sin aga ma-Islam biya sin mga hinang bidaa sabab si syubahat damikyan aun waktu magduwarwa na siya pag-agaman niya di niya mapinig mangiiwan si marayaw karna yaon siya kaya iinjikan si syubahat yaon siya kaya iinjikan si syubahat in syubahat mga katawtay manguran sin kami in fitna si syubahat kumuddan siya pag-agamasin kita kumuddan hapag-agamasin kita in katantan si syubahat amuin parakala pagduwarwa in katantan ini in kuddanan pag-agamasin kita in kuddanan pag-agamasin kita in kuddanan mahinang sabab imano siya bang tumubo sarta magparuli siya si syubahat halong simpangatayan niya kuddanan in pag-agaman niya sambil kalupahan din nagpapanjari kaniya hasabab si syubahat mataod na rin ha mga mano siya piyaling in pagduha at ukain ha Allah subhanahu wa ta'ala hasabab si syubahat piyaling in pagpangayo day hatuhar Rabbul Alamin maun pabatang kahoy maun pakakubul-kubulan hasabab si syubahat biutang palong sin pangatayan sin kaiwanan impagdihil sin lijiki bukun na rin ha Allah Ta'ala karna bukun na sila patuhar Rabbul Alamin mga yusin lijiki unin sabab karna si syubahat timubu halong sin pangatayan karna si syubahat timubu sarta naggamot na halong sin pangatayan damikyan in mga fitna ini biasin mga syubahat ini ini katan hasupaya mapinig in taumarayaw iwan sin taumangi tungod si syubahat asal dahiwita da kami sin inuwat bang biya din in pag-uwat si syubahat ini bang biya din pag-uwat si fitna si syubahat iwan si syahawat in agis mga kaulamaan in fitna at tamyiz bainal khabith wa tayyib pagpinig hasupaya mapinig yung mga mararayaw mapinig day ha mga mangingi magpinig man kita ini magpinig madibay imano siya pakahalan dua kahalan mangiiwan sin marayaw hapar sa baban mga kaktaw tayo manguran sin kami hatungod sin kahalan si syahawat magtagna siya ini magtagna in parakala fitna si syubahat bang maaon doon hamano siya in kaawam apabila wayroon naroon kaning panghati apabila manayam na in kaawam amunay ni impanagnaan tubuan sin parakala sin fitna si syubahat bang wayroon doon kaning panghati awam hanggang na intaw awam apabila mo siya bihitaan sin parakala tay maun sin akal niya wayroon pagduwar wa sumudya ang papikilan niya mayta karna wayroon siya kaya unahan sin panghati imam siya biya katong taniyo bangunin kita tabangunin di umog tabangunin kaunon sin akal tamo yan tintay maun
maunta. Amuyat tintay maunta. Bang siya rin kaunahan si panghati. Bang siya rin kaunahan. Kabangunan, impangatayan, kabangunan, impainakal si panghati. Hangkan na indaying ha mga panag na ang target. Si syaitan, karna infitna. Si subahati ba si syaitan? Inna kura niya, inna nayam kaniya amunin iblis sarta iyagaran si sundalo niya. Iblis la'natullah alayhi awinin na kura nila. Magpatubo si subahati wa si syahwat. Halam si pangatayan si manusia. Dahil nga mga targeton sarta abay-abayon ibang tawakon taabitun si syaitan. Amo na im mga sila manusia wayroon doon im panghati kaniya. Bang wayroon doon im panghati besi sambat. Halanab sing kaptangan, harayaw sing kaptangan, halingkat sing bisara, bang di niya hibutang, atawakan bang wayroon papakan niya. Tungod papakagama, wayroon tuod dapat mahisya sa tak makawa siya. Aun waktu, hipikay matay niya na ipangahagad niyon, may ta, di na siya mawaya, butangan magbalikar na timubo na isyahawat sarta pialingkat na kanya si syaitan. May nga si syaitan magpalingkat si kahalan. Amin aturun mo hinang mangi, biyabay ta sin Qur'an iwan sin hadith hinang mangi, sa pagpalingkat si syaitan, pagpangari-kari si syaitan, aturun niya malingkat sarta aturun niya malanab, na namun sin pangatayan nila, dahil nga mga kasanyangan bang nila mahinang mayta, karna i syaitan nangari-kari sin pangatod nila, nangari-kari sin pangdungog nila. Panagnaan, kaawam, tubuan, si syahwat, amunin mga tao-awam, sarta maaun na rin doon at tashkik fi din. Maaun na rin doon yung pagduwarwa ni haagaman niya. Maaun na rin doon yung pagduwarwa ni haagaman niya. Sambil pangatod niya si bukon na haagaman na. Iwan pangatod niya si pamando sin haagama bukon na haagama. May karna nagdukot na, karna nagtimuwo na, karna naggamot na. Halam simbigi jantong niya yung pag-iyan syahawat at tawakan yung pag-iyan syubahat. Jimanji syaitan, pagkay nakita syaitan, inakuhanan, inagi si syaitan, fa Allah subhanahu wa ta'ala, tungod maripa anak Apo Adam, inagi niya, lauguyannahum ajma'in. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, inagi, si syaitan, lauguyannahum ajma'in. Bunal tuod lang si syaitan, laungon na muna sila katan. Hindi si uyan. Ang mga anak Apo Adam, kita niyo, jimanjin syaitan sambil paadlaw kiamat yugutan sin Allah Ta'ala wayroon dayng ha mga hinangon niya, wayroon dayng ha mga plano niya, wayroon dayng ha mga strategy niya buat maling kaning kita nyo katan ini malawong kabayaan si syaitan makuyod kita nyo katan palom sin apinar ka jahannam haparman sin Tuhan lauguyan nahum ajmain. Biag na Quran si syaitan impagpikit si syahwat palom sin pangatayan sin manusia. Karena kabayaan si syaitan in anak Apo Adam malawak ding hapamando sin aram Islam. In kabayaan si syaitan in anak Apo Adam mapaling ding hamatan pamando. In kabayaan si syaitan tumubo halam sin pangatayan sin anak Apo Adam in bukun matan pamando sarta ding doon na sila magpapatay. Bihaning kabayaan si syaitan. In kahanan si syahawin si syubahat wayron initimag na bukun initimag na zaman tabukun. Dahil pahasaman si Nabi sallallahu alaihi wasallam asal timagna na impag-atuwang si parakala kasabunalan iwan si kabatilan. Naawon na yung parakala si syubahat piyatuho palom si pangatayan si mga sila Quraysh na kaunang. Bang natudungdungan hibalik na to yung kahanan sinsan sila si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uno naman yung syubahat piyasud palom si pangatayan si Quraysh. Iwan pa si kuliling si Arab. Hapagkuha paglahil si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hapag kahinang niya Nabi sarta timurun na yung ayat nang daaki na kaniya in Allah Ta'ala papagdawahun na in Nabi sallallahu alaihi wasallam timagda na nawag-tawag pa mga kakampungan niya. Palawla siya na Nabi luwag pa asawa niya. Kaya rumukan sing Quraysh. Kaya rumukan sing Quraysh. In Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanawag-tawag pa katunggal sin Allah Ta'ala. Nanawag-tawag pa pagtag-ipon tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagtali in katantan ka na Quran sing Quraysh. Karna in panawag-tawag sin Nabi sallallahu alaihi wasallam landok kya pikal na kanila. Landok kya sibul na kanila. Landok kuddanan ng pag-usahan nila. Kuddanan ng pag-agaman nila. Uninhinang si Quraysh. Uninhinang si Quraysh. Nagtali sila bang biya di hindi kakahakat sin tao pa Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Piya mahalayak nila in pagtawakon Muhammad sallallahu alaihi wasallam law nila dupang kyuddan na si pagkarupang para halin Nabi sallallahu alaihi wasallam ding hapangumulan na rin hakabata-bata sambil pa umulya katluan tagsiyam kaya lalahilan kaya sa zamanan sintaw makkaiwan singkululi-kulinin niya sambil natanog in Nabi sallallahu alaihi wasallam sadiqul amin hawukon pa siya Nabi tanog dahil ang mga tao marayaw bang maghimumungan o ayun himumungan puting bang jumanji di magpangbaluwa si janji sarta kaya ingatan siya dahil ang mga kapangandulan timag na indawa si Nabi sallallahu alaihi wasallam ya si sabat impangatod ka niya si tao Makka labiluwa in mga sila kufarul Quraysh hapaguhanan sin Abu Zahal impangatod ka niya kyuddan na simpagkarupang narupang nalaw niya piya mahalayak yan di itahalam si Quran innahu majnun law si mga kaiwanan in Nabi sallallahu alaihi wasallam tupang ay kamula na kumakat di dayat way payat kaya kanapan at tawakan wayron payat rin doon ang kahanan yung karna di na siya tayo si kaiwanan pina nila in katingog pina nila in inversion hinang nila law nila in Nabi sallallahu alaihi wasallam magsisihir karna makawa niya halanap sin kaptangan ni Mansir damikian wayra nakapas iyan sin mga sila in pagsambuton si Muhammad yan asatirul awwalin mga suwi-suwi bukunda ka sa bunalan mga suwi-suwi bukunda yung bunal magsusung yung fitna karna di mabaya in kufarul Quraysh in aga mapianawag tawag si Nabi sallallahu alaihi wasallam halom si Makkah lumahin lumanyod sa unin na jimat limahin tiyag naan ha zaman si Nabi sallallahu alaihi wasallam ipagyan ng syubahat pasuran syubahatin halom si pangatayan si kaiwanan amo hindi mabaya hapangan sintuhan Rabbul Alamin sambil miyawot pakahalan in Nabi sallallahu alaihi wasallam magkalawalaw ni Hasay sambil iyan in Nabi sallallahu alaihi wasallam in Muhammad jalaw na magkikita-kita dahil ha mga magluludyum-ludyum jinis pabarapa na in pianira ha Nabi sallallahu alaihi wasallam ha maksud hasupaya in diara in piananawag-tawag sin Nabi sallallahu alaihi wasallam di dumukod sin tao dungdungin yung kahalan bang jimato ha zaman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam nagpatindog sin agam Islam biutangan siya subahat hinangan siya bisara tiyuhuma sa simbukon bunal ingkatantan makat sin limpa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam makananang biasin kaya na naman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam miyabot immasa sambil di nila na makontrol yung tao magsud pa agam Islam unin hinang nila inhinang nila limawag sin uno-uno tiranan hikaagpang bukon na hatakabtangan sambil nagbaran sa inaga maini lumahin lumanyot na sumaplagda huway rajimat yan ang zaman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam jimatu imparakala pagpasud si subahat palam sin pangatayan sin manusia balik kita pa mga upat madhab bang takitaon ni katantan sin mga ulama nanindugay sin parakala sin agama ini na maupog sin parakala matan sin agama ini nakalaway sin parakala pag iyanon panisting Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah hazaman niya hawaktu jimatu kimusog impanawag-tawag maun pamamatan pamando tira sarta dia nagbisar Imam Ahmad haparakala sadya sin Quran papamungon sa din Imam Ahmad rahimahullah in Quran bukon siya kalam sin Tuhan Rabbul Alamin papamungon in Quran bukon siya rin hakalam bukon kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala sa unan hinang sin Imam Ahmad rahimahullah namuhong huway pini sin Imam Ahmad imajil siya imabinsana siya gamman bangman di na hikapamong in kabatilan tiuwasan si Imam Ahmad rahimahullah imatan pamando in Quran kalam sin Tuhan Rabbul Alamin na hinang parsababan in siya siyod palam sin jijilan sarta binsana unin sabab immaksud yan katan hasupaya sadya marwa hasupaya sadya in katantan makarug magduwarwa haaga maamin pinanawag-tawag sin Nabi sambil pakatantan miyakan halimpa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam jinis
babarapa in kahalan. Bukun hati hazaman taini bukun hati kahalan si parakala si syubahat bukun hat parakala hapag alupan. Haunahan si kita bukun sa simud na sambil paparakala internet. Yan na in katanta si syubahat. In silayat to na kauna. In anak nila. Kaya ba itanay nga mga anak sinamuktaw marayaw sarta alim na kauna. Makalaway siya parakala, aun parakala, bukun na parakala agama. Inhinangon niya anak niya, tabunan niya, intay niya sin anak niya bang lumaway. Maita, kabukaan niya at karungukan sin anak niya sarta sumud palam simpangatayan na inhuna-huna at awakan impagduwaro pa agama. Biyayaon hamas sa taini. Jinis pabarapa isubahat. Piyagwa sin mga sila. Amoy madugal ha agama ini. Wayroon takyatamingan ikaw kaanakanta. Wayroon takyatamingan ikaw kaanakanta. Sambil ikaw kaanakanta. Nagkahagat na sinuwan sa panatay. Nagkahagat na singkatanta na kita hatibi. Maita karna in kita huwag tumasa ini. Kaya pasaran tayo ikaw kaanakanta. Buat malingkan amura kumanin mga kialasahan sin Tuhan Rabbul Alamin. Malago influence sin TV biyayaon tungod paparakala pagtuhan. Umiran ayaran, yan na simunin parakala si syubahat. Ayaw pasaran, muna imbaran. Tungod pa parakala si syubahat ini, in manayam-nayam si halom sin pamayway, manayam-nayam si palom sin pamayway, hawayroon kignot puhiwal sin kita. Sambil ikaw kaanakan taha ka-iskulan, aun waktu hinduan na sin parakala, bukun na papag-aram. Sambil pamhinduan na sin parakala, papagtuhan, dugaing din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Bang malawa ni naaga mahalang singkin hawabaran singkita uno pinhalga at pahadarat sin Tuhan Rabbul Alamin. Kuno yan to magna bang timagna ni syubahat alam sin pangatayan. Bang maig na syubahat garantian na yan sin pagpupuran mo na yan tin parakala sa lagu pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biasin kaptangan sin kami. In parakala si syubahat surun niya ang muna mga sila awam. Surun niya mga sila wayroon mattan pamandu atawakan wayroon mattan kaya injikan sin pamandu sin agam Islam. Maluwagin parakala syubahat. Sa magbalik siya ini paparakala hipangluho sin agam maroon habigi jantong mo hipanglarap sin pagtuhan mo roon halong sin pangatayan mo kawayaan si syaitan iwan sin miyakad kaniya kasuran in pangatayan mo si syubahat sambil maaon in pagkufur mo pa Allah subhanahu wa ta'ala waliyadu billah. Hilatun takamu pa syahawat. In fitna sin syahawat pag iyanon amin fitna sin hawa nafsu ini kamatauran niya fi dunya nas amin kahala sin pagdunya sin kita ini dahil nga mga parakala sin syahawat amon yung fitna sin pangalta damikian fitna sin kawasa fitna sin kaanakan iwan sin family fitna sin pag-game iwan sin pagpanayam damikian iwan pa sin kaibanan niya. Sumagot kami rin mga jimadyato supaya kaingatan at tawakan kahandian sin kita niyo. In syahwat, in kawayaan sin hawa nafsu ini, in kawayaan sin hawa nafsu, wayroon din ha kawayaan sin hawa nafsu bat malingkan in kawayaan niya mahanong iwan si masanyang sin. In kawayaan sin hawa nafsu, mataod sa dinalta. In kawayaan sin hawa nafsu nanan babaw sa dyan hakata. In kawayaan sin hawa nafsu mataod sa sakatan. In kawayaan sin hawa nafsu suway na kura. In kawayaan sin hawa nafsu in katantan yan amin hihinang jimadyato. Tungod pamukon na papag-agama gumawa na yan pa syahawat. Damik yan din mga syahawat fitness in kababayan tungod pa kausuhan. Damik yan fitness in kausuhan tungod pa kababayan. Hawag lamod yan din mga syahawat. Dahil nga sabab yan in fitness syahawat in fitness sin syahawat magbalik siya maaon siya bang siya manayam-nayam halom sin pangatayan malawa na in tao ha parakala sin halaliwan sin haram tungod pa pag-usaha di na siya magtali sin usahan niya yaon bang man siya makasinda misan pa inusaha yaon labay na ring haram di na siya magtali maita nanayam-nayam na in syahawat halom sin pangatayan niya. Misan pa yan inusaha yaon bela sin mga pagdahang sila pagganda riba ibang pa sin mga usaha kaibanan masi-masire usahon mayta law si syaitan amo na yan parakala ikapagdaya sin ikaw mga kalhamano siya mayta supaya sadya siya magkarayahan bang sumudin parakala si syahawat di siya ini kaagpang
makulangan, di siya ini makontrol, sing kabayaan sin Tuhan Rabbul Alamin, wayroon day ka to tanubat malaikat ing kabayaan na to magdaya kita ni di hababaw sin gumi. Magdaya. Di na magtalib ang hawno na kaway nalta, halal kayo na haram ka. Bang sumudin parakala ini, dahil nga mga parakala sa hunit-hunit initay Quran. Alta mo piya usaha mo pila tahon. Pag-us hawak to yan hukumon. Inalta yan bukod dahil nga mga usaha halal. Mabugan. Alta. Maano siya bang alta imanayam nayam halom simpangatayan kalupahan ng kataan. Bang alta imanayam nayam halom simpangatayan ang waktu kakausan intay manghud Muslim. Bang alta imanayam nayam halom simpangatayan wayrun kilahon. Bang alta imanayam nayam halom simpangatayan atas tay Quranin agama. Bang alta imanayam nayam halom simpangatayan wayroon day nga mga hinangbat malengkan hinangon bang man bang biya diin siya magkarayahan diha babaw sigum. Damikian kawa sa fitna ini. Fitna si syahwat. Kau kaanakan damikian. Kau kaanakan fitna. Biya din maon fitna bang ikaw kaanakan yaun mapalagi mo na ring hadaakan si Tuhan Rabbul Alamin. Na imasi-masi di majaturi ka ato tanyo. Kahalan sin fitna tungod pa pagpanayam pag-game. Magmaak bang namo masabutin Mobile Legend. Din kami magpatumtum konsum kun isa. Maglanggal kita ni adlaw kiyama na patumtum na mo kamo. Fitna hamasa ini amo na in online game. Agad na anwa si katantan game ba si Mobile Legend. In fitna ini biya si sabat syaitan in nangarikari. Syaitan in nanayam-nayam. Ilikat si panayam-nayam si syaitan hatungod biya ka ito anak. Labi luwa bang kita nag-school in kabayaan takamihan kita cellphone malingkad. Kabayaan takamihan kita cellphone isukat ta kanina ta kanama ta karna lang ta mag aun project pag ginamon na mo sarta kawaon na mo ha internet in project yaon. Hindi ka tumaas isab karna kabayaan tinanak ta makatalus. Kabayaan tinanak ta makatalus. Kaunahan sinanak tin cellphone. Ang cellphone pagpahiron sa jayaon bihan tamay ta karna hikarayaw sin pag-school sin anak ta amoy at timbay ta kato sin anak ta. Di pa mamarahin. Hatiyap-tiyap puwas sin tuwad law diri hilang takang katus pilakin kay mang pilaki ipag-anlin niya para ha internet. Magsusong imasa law si syaitan. In internet mo yan kay mang pilag maluhay na magkaubos. Sabay ta iyama mo pagpasamon ka wifi halop si bay. Inamain maas biya ka to siya mo nanda wifi maita. Hasupayin anak ko makontrol ko nakakitaan ko na maginang si project di halop si bay. Himinang biya kusog inimbi sin wifi. Nag-register para kala amin wayroon to diyang paghundong biyutang na inanak di na magpuhalong simbay di na magpuhalong simpiling in kuyag simpangatayan simma sinanak na di na maglunsol karena aun na wifi halong simbay aun na wifi halong simbay infit na bukunhat halong simbay simud bukunhat halong bilik si simud infit na hamasa ini sambil halong sinhabol simud na infit na hamasa ini yaon nagbubong ko sinhabol sa iyo tayo nagigame panghati sin maas na to panghati sin maas na rayaw in kahalan sin anak niya sa inkahalan to'y parakala kiyukod na nin anak niya yaon pakahalan nalawa na yung pagtug sindong nalawa na yung pag-study nalawa na yung katantan awin pangarap na hakabuhin na maita sabab lang si syaitan in Mobile Legend yan bangkaw madumaw hambuok ko rin ang mga sikat hababaw singgum hama sila mag-Mobile Legend iba si magpapanayam ka iba na hapana naman sin kita niyo hawak to ko nagpapanayam bukon kakalupahan min hapti di nako hapti on bukon kakalupahan min waktu induhurin asar maglabay na sadya dahil hapuas sin magrib sambil sadya pamaad na on kaybanan dito kamo yan to halupasok tumakat silisag tuwa silapit adlaw karna ahlisag tuwa dito makusog isignal law mo mga timindog yung dahil hakulangan magtahadjud bukon charge cellphone dahil hakop magpati mag-alarm silisag tuwa may tahalisag tuwa tumag na isignal
dinar. Magbatiin syabab bukon magtahajjud. Magbatiin syabab bukon sumambahayang. Magbatiin syabab hamasa ini bukon mangayong patuhan Rabbul Alamin. Sa magbatiin syabab hamasa ini hasupaya sadya makitay Mobile Legend banghaw no namiyabot ang kahalan niya. Panayam-nayam si Mobile Legend, hana naman sin kita. Hana naman sin kita. Ha ikaw, hakapaiddahan dun niya. Unin makawasin kita, hakapaiddahan dun niya. Kamantuhan, karnain ikaw mukuring ang mga nag-legend, at tawakan on price, piyaon, makawa mo masungkit ng price yaon. In price yaon, before mo masungkit, makagasto pa kawang kamilyon, kayman pilakwas pa sin tuadlaw. Halaw mo sinang kamulan, pilim makastusin kita. Halaw mo sin ang katahon, pila makastusin kita. Tandain niya un pag-usiwa sin waktu, pag-usiwa sin pangalta. Pag-usiwa sin kinabukasan sin kita hasusungon masa. Malawain pangarap mo hasusungon, malawain future mo. Karna piyaganti mo yung future mo hakahalat sin Mobile Legend. Nanayam-nayam yung Mobile Legend hamasa ini. Wayroon na kusukoy nagbabay. Karna ininifit na si syahwat. Karna ilanab sin mga sila nagmo-Mobile Legend. Hawag to nagmo-Mobile Legend, wayroon kanila indunya. Wayroon kanila indunya. Sa apila rin ka mga manusya nasakit at kahalan si Mobile Legend. Impaglinog hawak tabato hadabaw. Makabuka hawag to maglinog hawlasin kita no ikaw nagmo-Mobile Legend kaya ulukan ko sin siminto matin na pusat sin kabuhi mo. Biyadin na kahalan mo umasmo ko hadarat sin Tuhan Rabbul Alamin. Iabutan nagigim. Iabutan sin kamatay mo kung simusujud pa Tuhan Rabbul Alamin. Iabutan sin kamatay wayron nangangayo pa Allah Ta'ala. Iabutan sin kamatay yaon nag-Mobile Legend na usiwain waktu na usiwain alta hakahalan si pag-Mobile Legend. Bagso pa maong karayawan haa mamay tadihinangon. Sabi asin sambatin yan syahwat. Panayam-nayam si syaitan tungod pakahalan hasupayain kita mapaling haaraman niya. Manay ko rin kita haaraman niya. Di ko yan dahil ko si syaitan sujud ka wako di. Di ko dahil ko si syaitan sumba ka wako di. Sa inut-inutong ko si syaitan. Di ikaw yan si syaitan ayaw ko mga jidi. Sa paluton ka haparakala yaon. Paluton ka. Bangkaw limot na inut-inuton na ko si syaitan. Inut-inuton na ko si syaitan. Bangkaw nangangati sa tuwahan. Lang si syaitan tugna akaw. Lang si syaitan ayun ahad na ko pamadras. Karna adlaw ini ang pati at ako adlaw ini ang pahit at ako kanuno-uno na. Pag-adlaw ahad ito lang si syaitan ayaw na ko pamadras. Karna way mo kirak na kalin uniform mo rin hasap dagis din sa may paahad. Dakdak na to. Pa next week na isabihan tura. Lang si syaitan naka-absent ko si last week. Kaya biin na ko si mga classmate mo. Inut-inuton na ko rumpa kuya. Matalis hindi ka bunal ka. Makaluman na mga classmate ko. Kaya biin na ako malayo. So mag-decision. Di na ako gumawa tahon ini next year na ako mag-enroll. At tawakan next sem na ako mag-enroll. Panayam-nayam si syaitan yan. Di mo yan ka na naman. Di mo yan ka na naman. Karna bang kapag manjaan si syaitan in syahawat in hawa nafsusin kita niyo wayroon to dapat bagbalaikan guyurun niya kita niyo pagkain mahinang sabab mabinsa na imbaranin mahinang sabab mabinsa na imbaranin in fit na si syahawat bukun hazaman tasadya ini dahil pahazaman si Nabi sallallahu alaihi wasallam karena in fit na si syahawat in parakalay ni damikyan malugoy pag-agamata kalupahan ta ito hanta hazaman si Nabi sallallahu alaihi wasallam jima turay fitna si syahwat. Fitnahan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ulit fitna. Ipapahulong sa jim pagdakwa, ipapahulong sa jim panawag-tawag pakatunggal si Tuhan Rabbul Alamin. Law sing Quraysh di man nag-alok kan Abu Talib, baitain anak mo. Bang kabayaan niya alta hirihin na tunga sin alta na mukata. Alta syahwat. Bang kabayaan niya umasawa, lawakan na mo siya pinakamalingkat babayang Quraysh, hirihin na mo ka na, damikyan niyan syahwat. Bang kabayaan niya magkawasa, hirihin na mo ka na yung kawasa. Ipapahulong sa jindawa, ipapahulong sa jin panawag-tawag pakatunggal si Tuhan Rabbul Alamin. Unay nabi si Nabi sallallahu alaihi wasallam kanila. Tungod si syahwat, tungod si fitna si syahwat. Law si Nabi sallallahu alaihi wasallam kanila, misan nila biyutang imbulan at tawakan ni sukahan si paklimakun suka inimbulan at si paklimakun di
hindi ko rahiyunong indakwa, hindi ko rahiyunong panawag-tawagin. Nabi sallallahu alaihi wasallam, bang jimatuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiupalan siya, simparakala, si syahwat, suway, sumaddiya, ilmagad, limpa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karna pangarikarihan dahil matata si syaitan. Hapangatod tasin niya, pangatod hikarayaw tanadiha dunya labiluha adlaw qiyam. Parakala sin kawasa, damikyan. Iparakala sin kawasa, kawayaan sin kita. Hawak to kita kasangunan sin kawasa, ato wakan nagaangan-angang kita rin mga magkawasa. Wayroon din ang mga hinang si syaitan, ba't malingkan ing kawayaan na papanglungguon kaw. Papanglungkupon kaw, bang biyanin sadya kaw makatayang babaw rin kakata. Hinang yan si syaitan. Panayam-nayam yan si syaitan. Damik yan tuwod pa kaw ka anak ka. Wayroon din ang mga maasbat malingkan imbigi jantong na rin ang mga anak niya. Musa kumala in anak ni pangatod niya ang mga anak niya. Baka kabayaan sin anak irul. In kita, tungod pa anak taon wak tumara kita sin kahalan nila. Sarap sin luoy ta ulong ta. Bang tadungdungan in kahalan sin sila nakauna. Baitan ta kamo sin kahalan sin Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Umar bin Abdul Aziz, hawak ko siya nagnakura. Karena yung pag nakura niya, before siya nagnakura, inukangan niya nakura, inipak niya nakura, inaasawa niya rin ang mga rayahan. Hawak tuman siya nagnakura na siya rin nakura si Muslimin, piyapagpinin asawa niya. Piyapagpinin asawa niya. Kabayaan sin Amir al-Mu'minin, Umar bin Abdul Aziz, rahimahullah, ikataan sin alta yaun, in Bulawan, ikataan sin alta sin asawa na, hikat to pabaitul malil muslimin. Kung mga ikaw po alta, lugal pagtatawad sinalta si Muslimin. Law si Umar bin Abdul Aziz sa asawa niya. Banglaw niya piyon may pangalta yan na, tinggali ako. Sa banglaw niya, piyon mo yung Umar bin Abdul Aziz, ingkatan sinalta yan law niya, butangan pabaitul malil muslimin. Lalaw sinasawa nila alta, hindi ka po yama. Napusaka ko rin katama. Bukod din nilaw na alta si Muslimin, law si Umar bin Abdul Aziz, siya nagbaita kayo ukunan alta si Muslimin. Wayroon na hinang sin asawa nagtaat pawa nakataan sin alta nakawa. Nakataan sin alta biyutang pabay. Papabuutang alta si Muslimin. Kita kawang biya din in hawa napso, piyupo nila hamasayat to. Asawa niya inikan niya alta. Karna yung pangitan na sinalta ayaw mahinang sabab sinikawin sana sinasawa niya hadlaw kiyam. Bang nari makontrolin asawa niya tungkol pa para kala sinalta yung sumakasambil siya kuyurun sinasawa niya palang sila pinapatsahan na. Kiyawa din alta kata. Hawak tuman siya papaghulaon na paasta na pini sinumar binabila si simbahay sino imbahay na nakawin. Nagnakura sin Muslimin hamasa nakauna. Wayroon nakakinam kasanyangan biya sin kaya kinaman sin kita nyo hamasa ini. Karna Umar bin Abdul Aziz sa waktu bukod pa siya nakura kaingatan sin tao halam sin kauman bang sin Umar bin Abdul Aziz. Bangunin hamot sin Umar bin Abdul Aziz. Yung mga tao lang kahandi ng mga tao adayahan. Way hinanggaring sin magjaga sin raayat makita bang isin balhaja. Habuk masa nanawag-tawag ni Umar bin Abdul Aziz ting mga security tawagan ng mga cabinet member ni. Piyatawag bang ang paring mga miskin karihilan sin alta. Dihilan. Nag-report na malaw na ukaw Amir al-Mu'minin wayroon na miskin kalawakan na mo karihilan na mo nagkata. Banglaw na ang pa mga anak yatim dihilin niyo. Liyawag inanak yatim katan dihilan sin alta. Bangaon balo damik yan. Ingkatan ka nagbalik lo niya Amir al-Mu'minin wayroon na law niya. Karihilan na kata. Bihani din ang sin Amir al-Mu'minin Umar bin Abdul Aziz. Hawag toon na misita mo kaniya. Dahil harukay, mga gumnul niya na misita. Piya misita, nag-meeting, nag-report yung tao yun. Si parakala, si kahala, si Muslimin. Hawag to yan, uwas man nag-report, napagkalaw na uwas na, kuya, nasuhon takaw si kahalan mo. May takaw yalo na, dukain na. Nangayukan na, bukul na si Umar, kaya kilahan na mo nakaun. Nalaw si Umar bin Abdul Aziz, takad kaw. Takad kaw lang si Umar bin Abdul Aziz. Piyatay na yung palitaan. O ilaw si bisita na may tamang piyatay yung palitaan na. Law si Umar bin Abdul Aziz. Inlana, piyaglana ko si palitaan ini. Kiyawa ko din ha baitul mal muslimin.
puas man sin parakala, siyabot mo sin kahalan sin Muslim, parakala kumanin niya sa pumupiyatay ko karna mabuka ako sa una adlaw kaya may alta piya kayo na ko pa nagkwenta sin kahalan. Lana sin balitaan piyatay sin Umar bin Abdul Aziz rahimahullah karna mabuka siya asubuhon ha adlaw kiyama sin alta bukuntoy kanya piyakay niya. Habog masanak para ang mga Muslimin apol pabaitul mal muslimin apol kaingatan si katan anak Muslimin in Umar bin anak si Umar bin Abdul Aziz sibi katan sibi habog din ang mga anak na kikitin ang pulit simuo kita ko bang biyanin pagpupo si Umar bin Abdul Aziz si syahawat piyudda nin hawa nafsuhagin hawa baran niya. Doon man yung bata-bata, ito yung bata-bata bangunan ni style. Ang pakita yung parakala apol yun, kaya pakita. Di magpakita rin katagna. Kaya utang, kaya rihil, pabaitul mali muslimin. Doon man, kimain bata-bata, amin anak, sin Umar bin Abdul Aziz. Kimawahang po. Nakura sin hula, talion nyo, nakura sin hula. Labi na si President Pia yung karna mataon hula, tig na nakura, bukunat sa Saudi Arabia. In Iraq, in Misir, in Egypt, in Katantang, tig na nakura. Anak niya, apol kumawa, alta sin Muslimin. Nagimawa na. Pagkawa kita si Umar bin Abdul Aziz sin anak niya kimawa apol. Sarta kyutkot na sin bata-batain apol. Inihinang si Umar bin Abdul Aziz na kus-kus siya kiwot niya. Hasimot sin anak ni na apol. Kita mo, ama kau, berin ama, bang berin ama. Ama, anak ta bata-bata rin pamaingat magpisara. Kumaon sin kakaon. Sarta agpangan tabang biya din sakit sin pangatayan halam sin pangatayan mo biya din sakit. Sa Umar bin Abdul Aziz, kiyawaan niya inaapol amin nakuot, amin nakaun na sin anak niya, kisiyuyuan niya, sambil kiyawa. Nagtangis in bata-batain amin anak niya, nagsumbong matupa asawa sin Umar bin Abdul Aziz. Law sinasawa na ya Umar, ya Amir al-Mu'minin, anak mo, habog apol, may tamo mga kiyawa o yung papyakaon kaniya. Halam si simud na. Law sin Umar bin Abdul Aziz ya Fatima. Ukaw law ni asawa ko Fatima. Way mo law niya kaingatan. Bang biya din sakit kaya na naman ko. Hawak tukulaw niya kiyawa in kiyukut-kut na sin anak tahalaw si simud. Hawak tukulaw niya giwa biya sa pantulaw niya giwa kun jantong kuring habaran kun sakit kaya na naman sin Umar bin Abdul Aziz. Sakit kaya na naman si Umar bin Abdul Aziz. Hawak to kiyawa ng pagkaon halaw si simod sin anak niya karna di siya mabaya. In anak niya tubuan sin unod kakaon labay ring haram bukod labay ring usahan niya. Bialaw na sin sakit hublutong kuin hublutong kinjantong kuring ding habaran ko. Sa alaw si Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Inhinang kuyat tulong na tungod pa anak ko. Ahwan walayya labi mga andeng ka tungod pakahalan halaw sina pinarka jahannam. Inhinang ko lang si Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Paanak ko labi mga andeng ka rin sing kahalan da bukon halaw sina pinarka jahannam kayo. Bihan magpupo sin hawa nafsu. Bihan magpupo sin syahwat. Subay taliun sin mga sila mag-uusaha. Bagsumpa mahikasan niyang kanyari dunya. Inusahan niya yaon. Taliun din adlaw qiyama asubuhon sa sin Allah Ta'ala sinamukpilak bang ang na usaha yaon. Asubuhon kita sin Tuhan Rabbul Alamin. Inunod timubo din ang usaha haram. Panagnaan dukutan sin pinarka jahannam. Unod sin anak tapiya kaunta sin haram. Unod sin asawa tapiya kaunta sin haram. Karena yung kita mag-uusaha, way kita nagtali bang uno naman yung usaha ta. Way kita nagtali sin halal iwan sin haram. Panagnaan dukutan sin unod, dukutan sin narka, unod timubo ding usaha haram. Pilasan sa ding mga Muslimin. Bangman sila hidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpupo si syahwat, pupunin syahwat ini, pupunin hawa nafsu ini, taliun bang mawut pa adlaw kiyama biadiin ng kahalan sin kita. Taliun bang mawut adlaw kiyama biadiin ng kahalan sin kita.
nagdaya ka rin, di pa adlaw kiyama, di mura marain dayam. Insasakatan mo, di mura mara. Tumugtubing katantan habaw sin kubol. Anak asawa mo, di nakad kayo mo palam sin kubol. In katantan yan, in kaya ingininginan mo. In cellphone mo, piyagiman mo si Mobile Legends, di na isod palam sin kubol. In anak mo, miyakad kayo mo, in maanak mo, kakasihan mo, iyakad mo yung katantan sin kabayan, na di na makad kayo mo halam sin kubol. Sa in katantan yan, asubuhon kita sin Allah Ta'ala. In ama, asubuhon hadlaw kiyama, tungod pa anak niya. In ama, asubuhon hadlaw kiyama, tungod pa anak niya. Hanggang din pagdulta pa anak ta. In pagdulta pa anak ta, suway ta kitaon bang inya undi na makamula si pag-araman niya. In TV, internet, ibang pasing kaibanan. Suway ang guidance na rin doon. Karna, bang mo kaya pasaran yan. Ikaw yung nahinang sabab, siyaksak mo yung TV, siyaksak mo yung wifi, binihan mo siya cellphone, nanayam-nayam yung utok niya, nanayam-nayam yung syahwat niya, piyaukap siya si Satan, si mga parakala, bukon na mapatot pag-ukaman, lamod ko rin ang mga parakala, at tukar na, wayroon mo sila, iupihan, wayroon mo sila, guidance. Nang parakala, bang mawag pa adlaw kiyama magsusun. Sumukutin anak. Sumukutin anak. Utuhan ko hiyama, ayan siya ni nagdiga ko wifi. Utuhan ko hiyama, ayan siya ni nagdiga ko cellphone. Kikita niya ako nag-game sa way niya ako, biway niya ako liyang. Kikita niya ako naghinang sininang mangiway niya ako liyang. Kikita niya ako nagkita nagbabay, sabi na ako nagbaylaway ako liyang. Kikita niya ako gimuha ng habay, siguran pinartista, way niya ako liyang. Biyayaw niya Allah, kawaon king kapatot, hiyama ayan, kawaon king kapatot, ukuran ka na maayan. Biya din ng pangasubukato si Tuharabul Alamin. Biya din naman kita kapunalan. Biya din naman kita kapunalan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Para kala hadlaw qiyama, way unday ka, tuton yung ba't malingkang tumaksil, intiyap-tiyap si ulangan amin kaya pag nanakuraan sin kita ni tumaksil in anak pamaas. Hakahalan si syahwat. Hakahalan si syahwat, in katantan ini, in pagpudda niya ini, in pagpatay ka niya, in pagpupo ka niya. Amo na isabuton na mo ang mga sumunod ini, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Panagnaan dahil nga mga ubat, si subahati wa si syahwat, suway timindog hapang hati, al-ilmu. Karna hael, ang katuning kaawam. Hasawag simpang hati, mo paarama mo, mapinig mo halali wa sin haram, mapinig mo mangi wa sin marayaw, mapinig mo hikarayaw kay muhadlaw kiyam, iwan sin kakangi kay muhadlaw kiyam. Hangkan na suway magsama sa makatan, wayron iwata, wayron imaas, magsama-sama humati imingat, sin parakala, sin Tuhan nila. Karna ilmo pagihano na hindi, suway mo na mo nakahatihan mo, nagpapanjari kay mo. Hatihon mo yung Tuhan mo Rabbul Alamin. Karna bang timubo halam sin pangatayan mo. In ilmo, pangilahi mo pa Tuhan Rabbul Alamin, mahunit ko makahinang, sinhinang amo iliyangan si Tuhan Rabbul Alamin. Bang syahwatin manayam-nayam, mapupo ka magto si Samiun Basir. In Tuhan Rabbul Alamin, sangat makarungiwat, sangat makakita. Karena kaingatan mo Tuhan Rabbul Alamin. Sarta kaingatan mo agama mo. Agad ang subahati wa si syahwat, subay ikaw mapandu ka, laway rin nga pagpanuntutan ilmo, wayroon din nga mga lokal pagpanuntutan ilmo, subay mo yun atinan, karna amo yun ni karayaw, kay mumukul hatin ikaw, inasawa mo yung family mo, iwan si katantan kapag bayaan mo, iwan kapag hayak-hayakan mo. Panagnaan, hikarwan niya, suway mapakusugin pagmabuka palang digisin dyan itong pagmabuka pa Tuhan Rabbul Alamin. Amo ng takwa. Dahil ang mga ubat, si subahati wa si syahwat, suway roon katutan yung pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bang kaumiyumuka pa Tuhan Rabbul Alamin, bang ang parakala na tatali sin ikaw, hinang hikamula mo na, ang paran mo imbaran mayta, di ikaw mawaya kadugalan kau sin nagpapanjari kayo mo. Di ikaw mawaya kadugalan kau sin nagpapanjari kayo mo. Damikyan, dahil nga mga ubat, suway pakusukon yung pag-iman pa Tuhan Rabbul Alamin. Panglagguin,
pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, sarta pag-iman pa adlaw akhirat, in kita katanin ni manay kurira, in kita katanin ni muida pa adlaw qiyama, in kita katanin ni hukumunda, asubuhunda, sin katantan hinang tariha babosin gumi, wayron ding ha mga kaptangan tabat malingkan nakalulukis na kasulat, wayron ding ha mga hinang tabat malingkan inyan katan nakarirecord, wayron ding ha mga hinang kignot ubadi ha babosin gumi, bat malingkan inyan kikita lamin si CCTV in nagaatod ka. Pakusugon ng pag-iman patuhar Rabbul Alamin. Demikian, dari sinasabot sa bukuro kaya na rin ang mga uwat al-istiqama. Suway ka magpabuntol haagama. Sintuhar Rabbul Alamin. Karna alaw sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfadillah yahfadu. Hasupaya maparihala ka. Ding hafit na si syubahati wa si syahawat. Parihala inaagama sintuhan. Pagpabuntol ka, haagama sin Allah Ta'ala yahfadu. Parihalaun kau sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hinapusan niya mo rin dua. Pangayo ta dua pa Allah ta'ala. Impagpatiliwon kita. Dahil nga uno-uno fitna. Fitna si syahawati, man fitna si syubahat. Fitna si syahawati, man fitna si syubahat. Sarta pangayoon tapatuhan. Impataptapon halom si pangatayanta. Impagtaat ta kaniya. Iwan pataptapon halom si pangatayanta. Inaagama si Tuhan Rabbul Alamin. Demikian inagisin Nabi sallallahu alaihi wasallam hakahalan sin dunya ini hasupaya di tuud tumaalok in pangatayanta habaw sin gumi biyaitaan kita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam huffatil janna bil makari insulga sin Tuhan Rabbul Alamin nalilibot siya sin kahuus kawan sin hawa nafsu sulga sin Allah Ta'ala nalilibot sin kahuus kawan sambahayang subo sambahayang 5 waktu impagpuasa impaghijab sin kababaihan impagtamong sin dakula sin kababaihan kahuus kawan yan kahus kawan yan sa bang mo yan tiyamo bang mo siyujud hinang ikatantan di akan amo yan in nakakuliling nakalilibot sa sulwa sin Tuhan Rabbul Alamin wa hukpatin nar bis syahawat innar ka nalilibot siya sin syahawat sinhinang kasusuwan sin hawa nafsu katan sinhinang kasusuwan sin hawa nafsu katan hinapusan niya mga katawtay mangurad sin kami inagisin Allah subhanahu wa ta'ala fa amma man tagha wa athara hayat ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa inagisin Allah subhanahu wa ta'ala magpulang magrawin makna niya hisisin nang liulakad iagad din hawa nafsu niya nang liulakad kada sara sin Tuhan wa niya kada sara sin Tuhan na kunna tuulaw sin Allah Ta'ala piala biniya pa in dunya rin sin adlaw qiyama piala biniya kawian ang dunya piala biniya kahalan na diha dunya lang sin adlaw qiyama fa innal jahima hiya al ma'wa bang siya yawutan kamatay hawihat kahalan niya narka jahannam in uwian niya sarta paghulaan niya adapon in mga manusia nagmabuka pa Tuhan Rabbul Alamin piyupuin hawa nafsu ding kahalan sin katantan si syahawat sarta piyupuin hawa nafsu maun pakatantan siliangan tiyaayun atawa kalimong kahal ingin hawabaran iwa sin hawa niya maun padiha akan sin Tuhan Rabbul Alamin fa innal jannata hiyal ma'wa sulga sin Tuhan Rabbul Alamin impaghulaan niya bang manin ako iwan sin kamo piyari hala sin Tuhan Rabbul Alamin ding hafitna si wuda nakatatampal iwan sin nakatatapok iwan bang manin ako iwan sin kamo piyabuk sin Allah Ta'ala sulga niya sarta piya pagunong kita niyo katan dito halaw metong patubtuon na mo diha ini magsarang sukula sa rayaw-rayaw panayong sin kamukatan bang kaptangan sin kami limipaya tawakan nakataas ando umapanin tayo manghud nyo mapanin anak niyo karna in kami mano siya sadya bang ang nakawa pangadjian insyaallah ta'ala neto rin tawfik sin Tuhan Rabbul Alamin balikan na mo magsarang sukul waffaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.